Ibuzimu gibundi cyo ni gito cyangwa mbona kumenya gutamba n'umuzimu w'umugore cyangwa umuzimu w'umugabo. Ibi byose bikubafasha byose ni bikuru. Ibuzimu gibundi cyo ni gito cyangwa mbona kumenya gutamba n'umuzimu w'umugore cyangwa umuzimu w'umugabo. Ibyaguteye byose ni bikuru. Ambwira ko hari umuganga yampuza nawe akamvura. Ubwo rero byabaye ngombwa ko nohereza umuganga ifoto kuri WhatsApp aramvura. Ubu kuva byarashize ikindi cyanzanye umugabo wanjye yarantaye. Niko gahinda mfite nicyo cyangijeje aha ngaha. Bivuze ngo ni ubwa mbere huye n'uyu muganga? Ni ubwa mbere duhuye, twakoranaga kuri telefone. Akorana kuri telefone. Niyo mpamvu uri hano? Niyo mpamvu ndi hano. Mugabo we byagenze bite? Umugabo wanjye nyine twarabanye tubanye neza, bigeze aho haza kuzamo akantu k'ikosa birangira ntaye. Agutanya abana bangahe? 6. Abana 6. Mukuru afite imyaka ingahe? Mukuru afite imyaka 15. Muga uyu uramufashe kuko kuva kera twakuze naba tubanjirije mu bisekuru n'ibisekuruza ubuvuzi gakondo buriho ndabibona. Twizera Imana Jean Claude muvuzi gakondo. Ikarita yayihawe nande? Na Aga Rwanda Network. Nishinzwe biki? Ishinzwe umuvuzi gakondo wemewe n'igihugu. Bivuze ngo ni kuranga kuri byukora kutarumuteka. Nge sindi umuteka mutwe. Leta irabizi, Leta iranzi cyane kabone ko n'abagwayi babazana mu ngobyi ngabavura ndetse n'imodoka ziparika hayiwange. Of course nizere ko mumeze neza cyane mu bice muherereyemo. Amahoro y'Imana akomeza kugenda abana namwe. Mwaradukunze mu biganiro bitandukanye twagiye dukora, tujya hirya no hino mu bihugu bitandukanye, tujya mu bice bitandukanye tugakora ibiganiro mukagenda mubikunda. Imana amahoro ikomeze ibahe amagara, ikomeze ibahe gukomera, ikomeze ibahe imikorere, ikomeze ibahe buri kimwe cyose mwifuza. Mu muco w'Abanyarwanda, umuco w'Abarundi muri Afrika y'Iburasirazuba hagiye humvikana abavuzi, abahanga, abavura gakondo cyangwa se bavura mu buryo bwa gihanga. Bamwe bakavuga ko ari ubuteka mutwe, abandi bakavuza amarozi, abandi bakavuga ko ibyo bintu batabyemera, bagendera ku Mana, ndetse Imana ya Afrika, Imana y'u Burundi, Imana y'u Rwanda, Imana ya Uganda. Abenshi bagenda bayirukana bazana Imana y'abazungu. Hagenda havuga ibijyanye n'amarozi y'uburyo butandukanye. Ibihugu bitandukanye birimo n'u Rwanda bigenda bifunga abitirira ubuvuzi bwa gakondo nyuma yuko bacucutwa rubanda, abandi batabwa muri yombi bitewe n'ubuteka mutwe. Umunsi wa none turi mu misozi miremire mu rugendo rukomeye twakoze kugira ngo tuze gusura umugabo wamenyekanye cyane mu bihugu bigera kuri 3: Rwanda, Uganda ndetse n'u Burundi. Abenshi bamwita mupfumu. Ese koko aba baravura, bagira ibyangombwa bibemerera kuba bakora ibi bikorwa muri ibihugu bya Afrika y'Iburasirazuba no mu bindi bice? Ibyo tuje kureba turiwe mu rugendo rutari rworoshye kugira ngo tumenye ukuri kuri ubuvuzi. Nawe udukurikiye mu bice bitandukanye, ushobora kuba wararwajeho, waravujeho, cyangwa nawe ubwayi wararozwe, cyangwa undi wo mu muryango wanyagahura n'ibibazo nemaze kugaruka bya Afrika. Ese koko ibintu birakora? Ese koko hari abagihari ba nyabo babikora by'umwuga, babifitiye ibyangombwa, bakijije abantu benshi? Amakuru twamenye niko umwe muri aba babikora ari umugabo umwe ushaka kubasigaye hano muri Afrika y'Iburasirazuba, akora aka kazi kandi akagakora neza, ukafasha abaturage, abarwaye, abafite amarozi y'uburyo bumwe cyangwa ubundi, agenda abafasha, abandi bakaza kumushimira kuko ni umugabo umaze kumenyekana cyane uko nakomeje kugenda bigaruka. Bana natwe tuganire nawe aramuka bitwemereye,
ndetse turamubaza no kuri ikibazo cy'abatekamutwe bagenda bitirira uyu mwuga benshi bakawusebya bitewe n'ibikorwa bagenda bawukoreramo, nyamara hari abafasha sosiyete muri ibihugu byose nayo imaze kugarukaho. Urasobanukirwa, aradusobanura byinshi, nitugira amahirwe tukasanga n'abavura baraza kuduha ubuhamya babitubwireho, dore ko abavuzi ba gihanga cyangwa se abagakondo bagiye bafasha abantu benshi cyane hirya no hino ku isi. Wino tujyane. Nkuko nari maze kubibabwira, baduhaye karibu, twageze iwe. Ese koko uyu mugabo aravura? Muga 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 subirayo, nta mahoro. subirayo, ndavuze subirayo. Watwemerera tukaganira. Ndi umunyamakuru, ntabwo njaka ibintu byanjye kubijya ku makuru. nkora inkuru Jya hanze mu bihugu bitandukanye. Oya jya hanze. Ndavuze ngo jya hanze. Kumenya ibintu bitari buze koroha. Ntabwo ibyo wanjye bikorerwagaho abanyamakuru. Ibintu bishobora kutaza koroha kabisa. Subirayo. Abakunzi bacu rero turakomeza kugerageza uyu mugabo. Hari aho mwagiye mwumva hano mu Rwanda barimo Muga. Ndakumva. Uraho neza? Yego yego. Twari tubasuye. Wakwemera tukaganira? Ni uje kunzura ramahoro ngo ngaho imbwira ikibazo cy'ufite. Yego. Komera cyane. Komera nawe. Ndi umunyamakuru. Ukorera hehe? Nkorera mu bitangazamakuru bitandukanye hano muri Afrika y'Uburasirazuba. Ngombwira ikikugenza. Kingenza rero hari amakuru twamenye ko uri umwe mu bavuzi basigaye muri bihugu bya Afrika y'Uburasirazuba, mu Bugande, mu Rwanda, i Burundi, no mu bice bitandukanye, muri Tanzania, muri Kongo, ndetse ngo umaze n'iminsi uri Kinshasa. Kuko nibyo? Mvuye Kinshasa, navuye Kinshasa njya i Bukavu. Mvuye Bukavu nza hano mu Rwanda gufasha abanyarwanda. Hari abagwayi benshi bambamagaye ndi Kinshasa, banyandikira kuri YouTube, bambonye ndi gukora, ubwo nibo nicaranye nabo hano. Banzanze hano mu Rwanda. Ikitugenzane kimwe, ndabona hano hari n'abarwayi, no kumenya ese koko hari abavuzi ba gakondo, hari abavuzi ba gihanga bagihari, nyuma yuko mu bihugu bitandukanye hagaragaye ubutekamutwe, abandi bagenda batabwa muri yombi mu bihugu bitandukanye bitewe n'ikitwa ubutekamutwe. Nicyo kitugenza. Uremera kutuganiriza? Ndabyemera. Yego. Twasanze n'abarwayi, wenda turaza kuganira nabo. Muga, aka kazu kamaze imyaka ingahe? Imyaka 29. 29. Mbikomora ku babyeyi banjye, data na mama, niko kazi bakoze. Kazi bakoze. No kwa sogokuru na akazi ka gakondo. Harabo wafashije, harabo wavuye, wenda turaza kubigarukaho. Hano twasanze abagabo, ndabona hirya hari umugabo, muganga aratwemerera tuze kuba wenda tunaganira, turi kurebera hamwe ese koko hari abavuzi bukuri bakiriho, hari abavuzi bavura byanyabyo. Musore bite? Jambo sana. Unatoka wapi sasa? Mimi natoka Kenya. Kenya? Ndio. Uko hapa? Mimi niko hapa kwa ajili ya kutafuta dawa. Dawa? Ya. Sasa unajua Kinyarwanda ka kidogo? Kinyarwanda mimi ni msafiri. Ya, mimi ni dereva wa lori. Ya, ila natembea sehemu nyingi, mahali mingi. Ya, Tanzania, hata hapa Rwanda ndio mahali nipo, nimefikia kwa sasa hivi. Ya, mimi nilikuwa tafuta mganga kwa ajili ya kunitunza. Mimi nilikuwa na mali nyingi. Ya, ila mganga huyu nilimuona kwenye mtandao wa YouTube. Nikaona jina lake anaitwa mganga Mfumu. Ya, Mfumu. Ya, Mfumu. Yes. Yani nikamfuatilia, yani nilienda kujitunza kwa waganga wengine.
waganga wakanitunza lakini wakanidanganya. Yani nilikuwa na mke akanipeleka mali zote, hata karatasi za nani za udongo. Lakini hata hivyo mke wangu nilimkosa kabisa. Ndio maana ninakuja hapa kwa mganga nipate gisi ataweza kunitafutia mke wangu. Sijui kama atanitunza vipi, kwani nilitembea kwa waganga wengi. Do you know English? English nasumulia. Nasumulia? Yes. Okay. Nasumulia English. Yes. Sasa huyu mfumu Asante mganga. Nakutunza wewe. Yes. Ndio. Mimi niko munganga wa asili. Nilitoka mbali. Ndio mganga. Lakini takutunza na vyenye shida zako zote niliziona. Bibi yako naye ndamurudisha na vyako vyote ndavirudisha. Ndio mganga. Na mwenyewe akukuzoea wete ndakuonesha kazi yangu. Ndio mganga, asante sana. Shida zako zote ziko mu mikono yangu. Ndio mganga. Tunaona wengine wagonjwa? Naona kabisa. Wanapona. Na wewe utapona. Ulizengunuka mu waganga wa asili wa mingi. Waganga wa asili wa mingi kabisa. Kuanza kukupatia dawa yangu, unaanza sijisikia Mimi nilivyokamata dawa yako mara kwanza, ndo nikaona vitu vimoja vinaanza rejea. Yani na mimi najisikia kabisa, naanza sikiliza mzuri. Anakuambia bibi yako iko anasikia ginzi vyenyewe niko namtumia. Yeye anaita wenzie kwa telefoni. Ndiyo. Yani anakoro wenzie kwa telefoni. Wenzie ndio ambao wanakuja kunielezea mambo ambayo bibi yangu anawaelezea, ya kwamba najisikia mbaya, anasikia anataka kwa kurudia tena. Usiku ulikuwa analala Mimi nilikuwa nalala sina amani. Ndio. Yani ulinipa dawa, hiyo dawa ilinifanyizia kitu kimoja. Yani ile kitu kimoja hiyo dawa ulinipatia ilinifanyizia, ndio maana ndo kinaacha mimi narejea kukuangalia tena. Ile fimbo unakamata ndio nguvu zangu, na ile fimbo ndio ya kumupiga, lakini atarudia kwa nyumba na madokima yako yote ataileta. Nahitaji document za kwangu mganga, asante kabisa. Salianza kukuita? Ndio kabisa. Yani mganga, na tena ndamufunga asiongeze toka kwa nyumba yako. Ndio mimi asiongeze na kuingia muwakiana kiana. Asante mganga. Pia kwa hiyo kabisa nitakuwa ninawashukuru sana kabisa. Chanaume yako ilikuwa inatoka. Mimi nilikuwa kama aliondoka na chanaume changu, sijui nini kabisa mambo ilivyonitokea sijui. I don't know. Kupatia dawa, tunaanza fanya kazi? Mimi nilishaanza fanya kazi tayari mganga. Kabisa unanitunza vilivyo kabisa. Kupatia mbuzi 3. Mganga, mbuzi 3. Na mganga, mbona jamaa yako hakuileta hapa kunipatia heshima yangu? Bado jamaa yangu kuileta hapa. Yani ninakuja kuileta kabisa ukisha nitunza vilivyoko. Sasa mimi ndaza kubaza na hano tuje kubashimira twebwe icyarimwe. Ubwo muzaba muri kuduhereza umuti wa nyuma, nibwo nzazana na familia yangu kuza kubashimira. Umuntu wakuruzi ndashaka kugira ngo mushike kwa rubanda, kandi ibintu byose babikoreho byose urabona wajaga urirukanga. Ndio ndiye kumushyira ku karubanda. Ndio kabisa muganga. Muganga kanioneshe kabisa huyo alio ni nani lioga, alio ndoroga, ila mimi ndakuja kuzana amashimwe menshi cyane hani wawe rwose muganga. Yes, I bring here my family cause your help you gave me. Yes. Yeah. And thanks for too much muganga, murakoze cyane. Muganga turacyari kubashimira cyane kubw'ibyo muri bintu muri kudukorera. Ibintu mwankoreye rwose ndi kubishima cyane na familia yangu.
turi kubashimira cyane. Asanteni sana muganga kabisa. Yani urikumva ibyo ndi gukora biri kukugendekera gute? mimi niko naenda kabisa, na sikia vizuri pole ya gahoro karikuza. Yes, tena ndagira ngo nzaze kubashimira ubwo muzaduhereza umuti wa nyuma wo kutuvura bwa nyuma. Ya then muganga, sorry, sijui mimi mke wangu kabisa, nikiona narejea mimi natoa heshima mingi sana kwako kabisa. Ndamurudisha. Ukarejeshe mke wangu kabisa, mimi nitatoa heshima mingi sana kwako kabisa muganga. Yani kabisa nashukuru sana kwa hayo ambayo ulionitendea kabisa muganga. Tena sijui nini niseme nini kabisa zaidi, na sijui niseme nini kabisa zaidi ya hiyo ambayo unanitendea kabisa. Undi mugwayi ngongaho ya kumva umeze gute muganga? Unaona hivyo kabisa, mimi sijui niseme nini zaidi ya hiyo, sijui. Nashukuru kabisa zaidi. Ya muganga kabisa, nilikuwa na magonjwa hatari. Urikumva mu mubiri wawe uri kugenda gute? Yani kutokana na gisi mke wangu alienda, iko kama aliniachia hata magonjwa ingine ya kufikiria, ya nani magonjwa nini, sijui nini niseme nini ya, ila mimi nilikuja hapa kwa muganga kabisa, ananitendea yote ya muganga kabisa. Turabashimiye cyane kabisa. Asama cyane. Ubuzimu gibundi cyo ni gito cyakumva na kumenya gitanga n'umuzimu w'umugore cyangwa umuzimu w'umugabo. Ibi byose ni kure. Ubuzimu gibundi cyo ni gito cyakumva na kumenya gitanga n'umuzimu w'umugore cyangwa umuzimu w'umugabo. Ibyaguteye byose ni kure. Mfashe kungo ntiy'ubutwari. Ibyari bigufasha kumva bitagiye? Byari bimfashe biragiye. Uzagaruka kuwa gatatu ndi kugutsirika kugira ngo ibyo bintu ndibizongere kugutera. Kandi nawe uriya muntu ngomba kumushiramo ibisazi, nawe ibyo yagushizemo nanjye bimushiremo, uzamuzane hano muvure. Urakoze cyane muganga. Murakoze cyane. Urumva umeze ute? Ndumva norohewe. Urakize? Ndumva norohewe rwose. Waje wumva muri wowe rwose na so I was feeling so bad to my life, to my body. So just right now I'm just feeling good in my life. Okay. Yeah. And I thanks this doctor. I thanks him too much for this medicine. Just give it to me. Yeah. Thanks too much muganga. Yes. Yeah. Uko mubibona rero twe twumiwe. Muganga umaze kumukoreka igikorwa? Yaramaze gutegwa n'amahembe, ari gutererezwa n'umugore we kugira ngo agumane imitungo. Ubwo manjije kumukura ibuzimu mushize ubundu, arakize. Urabona ko yaratangiye gushaka kuzana amaraso mu mazuru no mu kanwa. Atangiye kwirukanga kujya kwikubita mu modoka ari kubera agahinda k'umugore, ariko ndamugaruye n'umugore we njya kugira ngo mbahuze bagende bubake batunganirwe. Aravuga ko imitungo yamushizeho amamodoka n'iki, ibyo bintu murabikora bikagaruka, imitungo yaragiye?
ibyo byose kugira bigaruke nuko tugomba gukoresha imiti kandi namuhaye ubutwari ngomba kumuha n'imiti agomba kwisegura mu rugo iwe cyangwa si akanywa akavuga amagambo akavuga igisekuru cye akavuga izina rya se na nyina yarangiza akambamagara ubwo ngagarura umugore we agasubira ku kijyamo cye gasubira mu buriri bwe ku buriri bwe yego kuko urabona umugore we wari he nawe wabibonaga umugore we yaramaze kugera Kongo aho bita Nyawera Nguba Bukavu niho yaramaze yagiye gukora iki yari yaragiye gushaka abandi bapfumu bo kumukorera ariko nabirangije ndabikemuye ubwo yashatse n'abandi bagabo se ntabwo arashaka undi mugabo kuko ashaka kugira ngo amanze yigarurire imitungo y'uyu mugabo uyu mugabo aravuga ko imodoka ze imitungo ye myinshi yagiye byose ngomba kubigaruza gusa imodoka zo zimwe zifite abashoferi bazitwara kuko bari barasezeranye barazijyanye ntago bari bazigurisha zirahari aho zifungiye ni mu gipangu kiri aha mu mugi wa Goma kwa Modi arazigarura ziragaruka zigomba kugaruka bitarenze icyumweru kimwe ndaba nabizigaruye kuko ngiye kumukurikirana cyane mu buteza inzoka igende mu nizingireho abo bamwambuye bose bagomba kwishura kubera ibintu ngiye kubakoreraho munumva rero umuganga mupfumu umugabo akaba akura mu bihugu bitandukanye ko twabigarutse dusanze hano aravuga ko ari feeling good is a feeling good Ibera wenda turongera kuza kuganira nawe uko muganga yabitwemereye ko tuganira turi gushaka guhinyuza ese koko hari abavuzi hari abaganga bakiriho hari abaganga bakiriho wenda ari buze no kudufasha kuba yatangana nimero ibyo byose kugira ngo wamukenera wagira ute abashe kuba yamuhamagara ndetse ni yatubwiye ko afite n'ibyangombwa bwaraza kubitwereka koko niba afite n'ibyangombwa yemerewe n'ikigo kibishinzwe hano cya leta kugira ngo akore iyi mirimo yego mumaze kubyiyumvira by'umugabo agenda akora Muramba ukorera mu bihugu bitandukanye kuva maze imyaka 2 mfa ambwira ko hari umuganga yampuza nawe akamvura ubwo rero byabaye ngombwa ko nohereza umuganga ifoto kuri WhatsApp aramvura kuva byarashize ikindi cyanzanye umugabo wanjye yarantaye niko gahinda mfite nicyo cyangijeje aha ngaha bivuze ngo ni ubwa mbere huye n'uyu muganga ni ubwa mbere duhuye twakoranaga kuri telefone niyo mpamvu uri hano niyo mpamvu ndi hano mugabo we byagenze bite umugabo wanjye nyine twarabanye tubanye neza bigeze aho haza kuzamo akantu k'ikosa birangira ntaye agutanya abana bangahe 6 abana 6 mukuru afite imyaka ingahe mukuru afite imyaka 15 muga uyu uramufasha iki natangiye kumufasha cyane yanywereje ifoto ye kuri WhatsApp ambwira ibibazo bye uko bihagaze ambwira ko afite ikibazo cyo ariko yafashije gusa ndi gushima ko atekereje ko namugiriye neza n'ibindi bibazo kanze musuzume turebe ibibazo bye yego Jamai. Jamai. Mubyeyi ko ndi kubona waratesheje umutwe umugabo wawe amafaranga ya banki yose ukagenda ukayikora ukayajyana umuntu wacutse yagushutse gute umuntu wacutse ngo yazane dukora imishinga birangira umugabo wawe ndi kubona ari mu gihugu cy'Ububirigi mbabarire mugabo mungarure n'ukuri mfite agahinda abana baramukeneye mfashe umukure umugabo wawe yitwa nde
yitwa Damascene. none uzanye ikihe gitambo cyo kugira ngo tukugarure ura mugabo? Nazanye ihene. Ifate neza. Aya mafaranga urajya kuyagarura uyasubiza umugabo wawe? Yarahombye, amafaranga yarahombye, ntabwo yagihari. Umugabo wawe ngiye kumukugarurira, ariko ubwo bucucu nduzongera kubushira mu. Yego muga ntabwo nzongera nukuri. Bari bancutse ntabwo nzabyongera. Sigaranye miliyoni 3 zonyine. Urazizana? Ndazizana. Ndago wigeze umuca inyuma? Oya ntabyo nakoze. Ko ndi kubibona? Oya pe, byari bigiye kuba ariko ntabwo byabaye. Nukuri muga ntabwo byabaye. Amafaranga ni umugabo wayahaye n'icyo kujyamara. Yego yari yancutse. Yari yancutse. Ngiye kugufasha umugabo wawe mukugarurire rero, ariko dore uramutoteza cyane. Ntabwo bizongera. Yaba yagiye mu kazi ngari mu ndaya, yaba yagiye mu byo gushakishiriza urugo rwawe, warangiza ukamutesha umutwe. Ntabwo bizongera. Nzifata neza. Ntabwo bizongera. Kandi uzagaruke gushima tena yuko umugabo wawe yaje kugupfumbata. Yego. Abana bawe ni bangahe? 6. Barabana nibo bagiye gutumagaho. Yego. Wamucaga inyuma? Oya byari bigiye kuba ariko ntabwo byabaye. Urumva umeze ute? Ndumva mfite ubwoba. Giki? Kuko adashobora kugaruka. Kuko ndamukunda cyane n'abana bari kumushaka cyane, ntago bakirya. Humura ahangaha ngo ibitangaza bikomeye cyane, umugabo wawe ngiye kumukugarurira bitarenze iminsi 4. Sawa urakoze muga. Ari kure cyane mu Bubiligi agiye gufata indege. Kandi ngiye kumutandukanya n'umugore yagiye gushaka kubera wamuteye agahinda. Muga muramukoze nzaza kubashimira pe. Ngiye kumugarura umubone kandi umusabe imbabazi, uhateranye n'imiryango, umubwire ko ingeso wagiye uragira utazongera, ndaguha n'umuti. Muga murakoze. Mwana wanjye tugiye kumugarurira umugabo we kuko dore yaramuhemukiye cyane, ajyana amafaranga menshi cyane. Turi kugira ngo udutabare uzane ura mugabo we wagiye mu bihugu bya kure, atega indege aze agaruke mu rugo rwe arera abana hamwe n'umugore we. Mwana wanjye agiye kubimukorera, ariko ishimwe twamutegetse agomba kurishaka ni ihene kandi akaza no guhigura. Babyeyi rero agiye kuza guhigura, ariko ibibazo bye byose mu bimukemurire bitarenze iminsi 3 babyeyi. Tugiye kubimukorera humura mwana wanjye. Murakoze babyeyi, sogokuru mwiza. Ubaragaruka? Bitarenze iminsi 3 turaba twamugaruye mu rugo rwe. Yagira ikihe cyizere? Icyizere ni uko ishimwe agomba kuriduhereza abonye umugabo wagarutse, ariko ishimwe atanze ni uko twamuvuye umuvu. Urabyizeye ko ibyo bintu bigiye kuba? Ndabyizeye ko bamvuye kuva birashira. Cyangwa abana bo nabateka mutwe nk'abandi bose tumaze iminsi tubona ku ma YouTube? Oya ntabwo ari abateka mutwe, kuko ngiye yamvuye mwohereje ifoto kuri WhatsApp. Nari mfite ikibazo cyo kuva cyane ubu byarashize, yamvuye tutarabonana, niyo mpamvu naje kwivuza ibindi ku maso. Ubuvuzi bwo kuvura by'umwihariko mukoresheje amafoto mubikora mu buhe buryo, nibiye bintu mwibanda mukoresha amafoto? Biragusaba kugira ngo uba ufite igitega ukoresha amahembe kandi ukabukorana na esprit chitanique. Ngingoresha esprit chitanique, ngakoresha sogokuruza wo kwisi ya kabiri, ubundi yaba ari n'uwaguhemukiye ngamuguhanira, ubundi ndamukurura nganamugaragaza kugira ngo mbone uwo muntu ngiye gushaka. Amafoto ku buryo umuntu akuzanira ifoto umukunzi we wagiye wamwanze, umuntu babuze, hari abantu muri iki gihugu no mu bindi bihugu baburanye, ku buryo umuntu ushobora kubafasha kumushaka akagaragara kaboneka. Niyo aherereye amafoto ye ndayakurura
kabone yuko nahangambita abantu mazini twereke niba hari amafoto ufite kugira ngo kuko icyo dushaka hari abatekamutwe bamaze iminsi bagarukwaho mu bihugu bitandukanye niba nawe utari umutekamutwe. dore ngaya amafoto yose mba ngenda nshaka y'abasore urayabona. Byagenze bite? Uyu musore umugore yari yaramwangaje amuca inyuma, umugabo atagira agaciro mu rugo rwe. Ubwo bigeze nyuma uyu musore umuryango w'uyu musore nigo gwaje kunjaka. Uyu yabaga muri Mozambique, ndamugarura. Uyu mukobwa we yari yarasaze, uri kureba yari yarasaze, mbese yambara n'ubusa, banzanira ifoto ye muvura adahari. Aya nandi mafoto ndi kukwereka y'abantu bakora ubukwe bugapfa. Aya ngaya n'abajura ukuntu mbagaruza bajya kwiba. Dore uyu nguyu yakoze ubukwe, ibintu byo mu nzu byose niwo muri Rurindo, ibintu byo mu nzu byose barabyiba, ndabigarura. Dore izi mbapuro zubona, izi mbapuro zubona n'abantu bandika bazana ibyifuzo byabo kugira ngo menye abasubijwe n'abatashubijwe. Ariko bose ndabasubiza kandi mbembwa babonye ibitangaza mbakoreye. Abantu benshi tugenda dusoza bashaka kubona wenda ibyo yakoze basubiremo video na Mulumba. Do you call it Mulumba? Malumba. My name is Mulamba. Mulamba. Yes. Okay. Good name. Watubonera ugira ibyangombwa ubundi cyane uri umutekamutwe. Ngewe nemewe n'igihugu ndetse mfite ibyangombwa binyemerera akazi ngora. Bizane uko dushaka kugira ngo dushaka kugira ngo rwose ibintu umucyo. Hari abantu bamaze iminsi rwose biyitirira aka kazi kanyu, nyamara hari abo kagiye gafasha hirya no hino mu bihugu bidukurikiye muri amasaha. Abantu rwose bakaba barabakwiye icyizere bitewe na bamwe muri mwe. Kameraman fasha rwose, fasha neza, uyereke neza. Noneho ubu ngaruriye kameraman, wenda urabifotora ubigaragaze neza kugira ngo muri ikigano bigaragara. Iyi ni iki cyemezo ni iki? Iki ni cyemezo cy'akazi k'ubuvuzi bwa gakondo nahawe n'ababyeyi, ndetse n'akazi ababyeyi bahe. Data yitwa Masinga, sogokuru yitwa Ndenga. Iki wagihawe nande iki cyemezo? Nagihawe na Ministeri y'Ubuzima ubuvuzi gakondo mu Rwanda. Cyangwa ni gihimbano ikina? Ndabwo ari gihimbano. Hari nyandiko mbimbano? Ndabwo ari nyandiko mbimbano. Kabone ko mfite n'ikarita y'akazi ngora. Ikarita ya kameraman ibyo byose arabitwereka mu kiganiro. Kuko kuva kera twakuze n'aba tubanjirije mu bisekuru n'ibisekuruza ubuvuzi gakondo buriho ndabibona. Twizerimana Jean Claude muvuzi gakondo. Ikarita yayihawe nande? Na Aga Rwanda Network. Nishinzwe biki? Ishinzwe umuvuzi gakondo wemewe n'igihugu. Bivuze ngo ni kuranga byukora kutari umutekamutwe. Nge sindi umutekamutwe. Leta irabizi, Leta iranzi cyane kabone ko n'abagwayi babazana mu ngobyi ngabavura, ndetse n'imodoka ziparika hayiwange. Arababa hano? Ndabwo beshi ndi babaha ngaha kuko mbafashiriza mu ngo zabo. Iki cyemezo kindi? Iki cyemezo ni mbamyabushobozi. Wayikuye? Nawe wasoma ukareba icyo ivuga. Icyemezo cy'umuvuzi gakondo wo mu Rwanda, icyemezo cya Twizerimana Jean Claude, ari umuvuzi gakondo wemeye gukora mu Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba, mu karere ka Rubavu no mu bindi bice. Indwara avura amarozi, umwijima, intandamyi n'ibiki? Intandamyi ni intwara zifata mu myanya ndangagitsina, imyanya y'abagore ibanga. Ku buryo ni kwa kundi umudamu agenda byo bita amamfikisiyo, yajya kwihagarika akababara cyangwa akazana ibintu bitasanzwe mu mweru. Nuko ni gutyo. Cyemezo wagihawe mu mwaka? Ngimaranye imyaka 5. Ubundi nakoreraga Kongo, mva Kongo mbona nza gushinga aka kazi ahangaha mu Rwanda.
no muri Afrika y'Iburasirazuba. ubundi iwacu mvuka ni Ijwi Side. Nibyo ngo wakoreraga muri Kongo? Ijwi bose warakoreye. Yego. Tugana dusoza rero, abenshi mwabyiboneye. Ndashaka kugira ngo mfuru uyu mubyeyi ibibazo afite bikemuke, umugabo we ngiye kumugarura. Yego. Kugira ngo tunasoze, ubwo nimero zose murazibona aho hasi, wamukenera washaka kumusura, ubwo araza gutanga adresse muri Afrika y'Iburasirazuba hose arahakorera. Kameramani uradufasha cyane kugira ngo amazina y'umugabo wawe yitwa Damascene. vuga ngo Damascene twaraye hamwe. Damascene twaraye hamwe. Ukambera umugabo nanjye ngakubera umugore. Ukambera umugabo nanjye ngakubera umugore. Iyo uri hose ubura umutekano ugaruke. Iyo uri hose ubura umutekano ugaruke. Kandi ndashaka kugira ngo umuganga mupfumu akugarure usubire ku kibero cyanjye. Kandi ndashaka muganga mupfuma kugarura usubire ku kibero cyanjye. Vuga Damascene mwene runaka. Mwene Tunguhore. Ndagusaba kugira ngo uviyo wagiye ababyeyi imbaraga titanike zikugarure ugaruke ku kibero cyanjye. Uzurera abana banjye. Humura mu minsi 3 araba yagarutse. Murakoze. Urabyizeye? Ndabyizeye. Muzane ishimwe ryanjye kuko nagukoreye ibintu bikomeye cyane byakagombye kukuvira mu rupfu. Kandi tuzagumye tubane. Yego, nkuko mubibona, ubwo n'ubutaha tuzagaruka turebe niba koko ibyo bintu bigiye kuba muri iminsi 3. Mukomeze mugubwe neza cyane, abari mu bihugu bitandukanye, abari muri Afrika, abari ku mugabane w'Uburayi, abari muri Aziya, abari muri Amerika, abari mu Bwongereza, nuko biba byifashe. Komeza udukurikire, umukeneye muhamagare, aho uri hirya no hino ku isi aragufasha. Ibihe byiza.